Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Mentakasngi ngawan sepi ban ajing pensyai lor ka RTI ka bang lafai apa DC office bede baginika proceeding ka belalong hakalai tarik Januari arja arsan te kumbas kun mau yapi baginika mau jumbun isu kedega mat kaba keta kaba arung haman la ka do anut jongga jai benriu nomor ba kedega bentar kaba khongsan bah bede baka snong seram bat ki hima hi bergawai te nga syu thu ye phi shwa ban poi ka ati ka sengkasi mau seram lalong ko ma da baisar ya kini ka seng te kidon ki baong bagani ka sengkasi mau seram ka ka self stay organization baro-baro gi kenno ai kata te nadu basdang hi kano ka seng haba seng kawan halor ki daw kum ka sengkasi mau kharu la seng halor ki daw ka ba kanyam kur nyam snong nyam raj las dang du di lak donorim malami kaseng kasi ke balong ke ying seng ying da jong kanyam kasi ti haga juga por ganika seng kasi mau masaram ru la seng ya ka halor kanorim ban pen imbiang ya kale nyam jong ke hima mau senram namar ba karkom ka notification bala penmi daw ba SSLA hosne marajasan la ibor ya singasi bahkan long custodian dan ne kanong pej nang jo haya gani geriti dustur apa ka beri nyutrep ti halor ki daw ki ba bun ba kan ikaniam le aniam jong hima wasram la du namar ba ki bakrau nakakur langpen disiar bat kalang pen ke disiar bat ka kenter kidi gi bakrau jong hima bat umar banyang de metabor te kumba yethu epi ba ulang pen be nong le anyam apo ka hima te umla shu te la khot yau marthong na po maupun ban pendep ya kan yam rekom te uma saro tong mal metong la pendep ya kan yam kulong kuma nadu kulong kuma ande shala shu ban peteng ya kan yam po hima khamtam ka le yu le hat ka bangi tip ba khashaywan ka puri po yu sisin sisnem ti kata de halak tor norim bala du kan yam terai ka jingima kalau ngijingwan gini kita khar kaba laai re energi da ka snong ban le niam hang thi po kremunyumbun rangkat bag hima ti nadu tu snem lei ba ka kini gisang de khar glas le trai kan ka krem ti na kata ga jingyu i na ka jingima jong kan ga jinglong jingman po kremunyumbun kala pelong yang aku nda baisal da kanu ka lat ban thaulat ban kumno ban pen imbiang ya kenika rekom ngai tanai jongi kosi khnang ba gini gira khar kin nomi alat ban le tra hing thi te de kita no rim dag jing slok jongi membar dag jing slok bat usim jong hima te da ka jing habashai nag hima leng bau usim te gil IT no ini kijaka ban maintain yang baka agreement ke balai soi haka khatsau trik me arja khatsan hakmat DC office bal IT ya kane krem menyembun rangkat kale aniam le kerkom ha menteri langpen haka sengkasi himau seram ti kata ka de jing sedang ti habasit abasya shwa ban le aniam ka sengkasi himau seram
begini nakaseng kasi Imam Saram kam shimla leburi ya kanu ke kamro kal ado di kot kubor ban pelong ke jingknya hakre menjembuny hak khatsan dari kunaitung kini kot kubor gil ami ti hadin bala ai da ka jing pentip sabaro te nakaseng kasi Imam Saram rangkat bagi nang duway na po kaseng kimi lang ba skor jana rangkat bat u tulilang badero u membad yang seng kimi po mokhar ngilayelet siti ban pendep ya takanyam kamut ban pendep long ban lik knong la kaleyu lihat ka pediang ne mem ban pendep ne ban peteng biang ya kani kale niam ka bojudon po hima ban knong makar kom ngi khosi klem knong mla ban le niam hab wat hab knong hab yapan sya niam sya ban pendep yang ni kale niam ne kom apo majumbun te kalajia pade ha ka ba ha kata kasngi ka bang yelej te nakasnong dagi hajar ngut kilami te sya bang le niam mangi ti kaladon gi song snong gi ba apo sya bandung sakrem te kat to kane po klami ka huri hura habaya kali ka banga song mangaru la jenra ban bet sti spo red te ki khli na tangalama ka ba don po kali jonga te gil awan no u ba aiban suel u ba de SPD o itu por te la alam no spo thanat yangi ha po thanat ladon ka meeting ka ji kren namentakan iki isu ti hatnat lapnya ya meeting da i ministeriat ba kong molong rangkat ba rodi walanggo magistriat ba u yan suer ti proceeding jongga jinga kren galong ba na kasnong klaken sai ba kani kejaka lapnya ndu maswa da kasnong ti na kasnong kren ro ga ong ba hoi nakaseng kasi hima khamosram kamsem lele ender kelapan jingbit yangi kesnong ban simti yaitu ka krem namenta kale nyam rokom daga seng kasi hima musram kata de jing pensya jong kesnong ti nakalyang jonga pada kono baisar ngla kren syai tu sengi ba nakalyang jonga kamut banwan ban penhuri hura apoka hima musram dengawan ngasuan kum no yarap na wade advisor be umdi official member apoka SEC ST committee di tong nung ajimut nabar ngawan na katong rim long ban pen im yang gale aniam ler kom poka hima kata deka jingtmu jonga da o magistrate ba kadon kam e kalong ban ne ka sukasan ka nami ka huriura tang kata he de ke jing angnuan jongka office na po SP office banla DC office tikata ga deika jinge thu khana jong phi chapang ka jinge de jong ka seng khasi ma masra bat ka snong bat usim de ka susi ka long babali pelong yang abanwa da ka RTI hadin ba kalami ka jing keno ba new president trilang marthong ulah force na ne ulah husain jubor ya ka kerteng jong usim na benta ban yo register ya kani jaka kaya kamo jumbunya po DC office ti lakano jubor juba telilang marthong tinga pensya sepi nong thok khubor ba pintip ba nga doi bre bom ju thok DC office laiwan lang do suim la IT je kani jaka hima rangkat ban menteri lang pen ubade ju pos sekretari junga hima mos ka sengkasi hima mos ram ban nga kum sakhi nam tau stuim namenta kani ke MOU balai soi markhmat barka hakmat DC office dikala dono ke jingkan no ka kes nga subna baka affidavit hapo di konsil la ong ba une tulilang marthong ula su sanju bor ha ka jaga jong suim kata ka dika babakla namar ba nga sakhi nga donkat nga sakhi nam tau suim ba yakni jaka la IT saka sengkasi Muhammad sallam na bantaban pej ban jingo ban pendep ya kale ani amapo krem mau jembun ti hadien banga kalin kata jing jia ngala fai dengan kata RTI namar ba lami ke jing kenno
tinggal apa yang kata ai hapo office jung DC habade ba ka proceeding meeting belong haklai tarik Januari Arya Arsau kapun ka bangapan ka arti ai ka banengkong ka dei ka proceeding ka balong hak tu kesngi hapadeng gini ki kasnong kani ka seng na po Assam bat ka DC office ti hakni kata di banengkong jingpan jung ka ba jingpan ka dei ka taka jingtho na po ka seng kasi mokhar ka ba om itu ya ka seng kasi himamosram bat kebalai kadai ka registration jong ka seng kasi register po DC office te karkom ka RTI ngalap ba lalap ba ka jingmi ka huri hura hapreng kasnong hapreng kaseng kasi himamosram bat usim kadai bet na kajingle jong sarkar lembaga DC office ngamtib balai kale kumne namarba ya kaseng kasi om shemla tho seng kasi kmi karkum ka register kene seng kasi kamja tho kmi tikijingli balai ka DOC office kalit pan jing syai napo kasengasi napo mokhar balik kalit pan jing syai bandong ba pi thu ne pi mi thu ya kanika sengasi mau musram abang maka kam dei ka kami kadai kamram juga DC office banwat I kendon hachwa ban register ya kano ka seng ki kendon badon kam ya kijing tip jongi kalong ba kano saiti ka register po DC office kadon kam tangga NOC naus iem la ne nau rong basno om don kam ka ta jing itu na po ka no ka kenhuan na ka no kenhuan ka seng kasi kam shamba tho seng kasi kmi disi ka tip lenya ta ni balai pada ka pan jing syai na po mokhar ya lada pi itu ne mi ka seng kasi mau mosram tiga ta ka pau ba ka de bano ba berbi ya jing ede ya preng kasnong kasengkasi barus iem dehi kena kaliang DC office maka kadai ke ba itu ya ka registration nam taka sengkasi te balem dali panding syaya taka ya taka jing ede ya pedeng kasengkasi himau masram bat ka sengkasi kemi yang ne abaka jing tho kam syamla tho kata sengkasi kemi chu tho be shlong sengkasi shlong tiga next thi ka pau next thi pada kadai ka bapa na DC office chano pha cha po mokhar ban pan jing syai ba pi thu ne am ya kani ka sengkasi himau masram te na kan sengkasi mokhar na sengkami kal ajing syai ba om itu ya kani ka sengkasi himau masram ba yo tlilang marthong kum president kani jing syai ka bapa na ka sengkasi kemi ku bapau ni ndega registration pada kampau kemi ka pau tangka sengkasi tikata kamut ka jing penmi ka huri hura ka de bena government ka ba abra ka de no sim abau sim dala de hi lawan DC office ban IP gani ka krem jembun ban penyat dan ban pendep ya kan am durkom ha ka sengkasi himau masram balai pada udang affidavit ba une telilang marthong la saintu ya ka kerteng jung suim tiga ta kalong ba berbi suim saki long brokhoi ha jing sya ka snong le ka kren syai ka snong le ka ong be ba ka sengkasi masram kamdei ka balek landet na ka snong ndrei ka pan jing bit nangi ka snong ban simti itu krem te kejingkeli kalong la kasnong ka ai la deb la ka mai ta mut klakut kasnong ka ong em ngi mai ngin pe la de kumbal ai ti na rumun shwa ngin pe la de ta ta lakut dari balai suiem bade ulit berbi sa ginong snong ban ong bau ne telilang marthong la saitu ya karteng jonga usim tarik ka ba mla ka ba
bawra ye jing sir jong jing im jong ki membar hapo ka seng kasih Imam Salam marga jing keno hapo ka bashar khei ba de ha forgery case tikata bar ka proceeding ga bayo atgos ngi ka proceeding ga bayo atgos ngi hangne laken sha hangne ba bagane ka seng napo asam ka berteng kakumba suraksha parisat KSP kaong ba kajingwan jong ka hapo DC office nane hapo ka sorka banlik kendu yo chief minister ka de jingkarpat jong ka seng kasi Imam Salam kane ka ong ta ngimtip ye ka ta kam yeng jong ka snong nane jong kita kan sai kum ne tina ka snong ba kala ong ba om sem don ka jingkhang na ka snong ya gino gi bele aniam hapo le gino ginong wan ban di lagi mane ha kano jenge jo tang ba ka dei ban don ka protocol ka tari ka snong akan sai ne proceeding protocol ka mut kalong ba kimla ban the kimla ban le puja le ban bersentiu hak tu jaka maka kta ya ki toris ya ki jing sngiu jong ki toris tiga tadi ka jingkren juga nakalang ka snong hagani ka proceeding tiga ni proceeding la kren sai ba nakalang ka seng kala ko ngu ban buat ya protokol jong ka snong nang ne sakmat protokol yang snong kamut baro ki bawan gede ki kom khang ka snong wan tang bada pihak buat i kendon juga snong kata deka proceeding ke bangayo lembaga RTI napo DCO his tikata ka de ka wan ai ka report habede ba kane ka kam kejingya kajia jaka po krem jong buny habede ka sengkasi Imam Salam usim batka snong kublisibun kapor kala day bapinjit yaki MDC jongpi Shaka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council ayu kinle lada ki job ke ei ka thong ka bagidon ki ei kiman ki bakongsan ki bagibu akman kita ki de ki jingkeli ki ba fidon kam man yo ya ka jubab haswa bapin lek ban tap ya ka vote jongpi ha ka arpuwai tarik urumpang arja arpsa baik ya ka program markman pat ki kertong